پشتی بێدومایی هاتنە شەڕێ دیگەل تێرۆرەسên Daeş dê nehada beşek ji awareyên parêzgeha Mosul û Qeza şingal vegeriyayîne ser warê xwe ku hemî jî bi heza wan bûye. Rêveberê nivîsîngeha Dûkeya Koç û Koçberên Iraqê jî dibêjîtin her xêzaneka vegerîte cihê xwe dê kujmekê parey wergirîtin wekû harîkarî. Ev demeke ku em bînin jî ku ji mareka ya zoriya awaran qesta cihê xwe kirîne ew jî hemî dîf heza wan xwe ku navê xwe dinivîsin li kargeriya kempê ya li asayişa kempê navê xwe dinivîsin dîf heza xwe têne zivrandin bû cihê wan yan jî bi wan deverêt ku hiya emnî hatiye parastin û dîsan jî wê gavê em şên bêjin piştî vê zivrînê کمپا ماملیان جی دیسان جمهوری که خیزان نوت خونویسین از ورنه که کردی شبک پتر لویرنه آکنجینل سرب قضا آکریوه و دیسان کمپا گرما و جمهوری که آواران نوت خونویسین از ورنه اف پروسا حرکه هات نوچون کمپا بردوام یه. نکه ابد ماینت کمپا و بارا پتر زوربه آوان اون ابد لای راستی مثل هاتین اوجی چاوری رزگار کردن دور خونه حتی رزگار بتونن وگرن ام پیش بین کن کو گل رزگار کردن لای راستی مثل اوجی وگرن و سوارت بود دور وام پیدا دانت کو او خدمت گزاری ام پیشکشی وان کن دشتا مثل و هندک وان دورت وقتی های بکو زمار و وانکی و ربيع او شنغار او همي بن سيبرا بيتادونا ما ام بلانا ما يعني او ام حيوانه ام ارزاق بجهنه قال بيدوستين باقجي بيدوستيت روجانا يت بتوي اللسنوري پارێزgeha Dûkê ji sercemê 27 kempan 5 kem bo awareyên xelkê Mîsal hatine durost kirin. Bi gotina rêveberê nivîsîngeha Koç û Koçberên Iraqê lê Dûkê jî ji sercemê 350,000 awareyên rexê çepê parêzgeha Mosul 300,000 vegeriyayîne cihên xwe. Lê gorî dawî amaran jî zêdetir ji 732,000 aware dê nehada lê Dûk xwe cihin. Ev di demekî de ku Daeş li sala 2014 dest bi parêzgeha Mosul û Qeza şingal da girt û ew xelkê hemî aware û derbeder bûn. Jar Mihemed Kursat News Duhok.